Мощный жерден биринчи линия Фрунзеден туғандар 3 сотық сатуға чықты. Мына көчө тарабы 13-кө 25 размерінде түз ээсинен туғандар. Бұл жерде под бизнес документта бизнеске лайықталған. Егерде туғандар үй салуға деле лайықта болсаңыздар, оңой. Ең негизгиси туғандар под бизнеске документ лайықташ орырақ, басы $60.000 сурап атат. Дагы сүйлөш жолдор каралат. Мына жаныңыздарда авторына светофор, биринчи линия, мына Кожомкул улица Фрунзе туғандар 166 үй дарегинде. Электр жарыгы бар, суу бар, самомойка кылып иштетесизби, мойка кылып иштетесизби, склад, эсто, курулуш магазининби каалагандай тармакты иштетсеңиздер болот. Туғандар мына 711 12 номерлер түзелер менен келип туруп, чалып туруп алсаңыздар болот. Үй салып алып деле, бизнес деле кылсаңыздар мына болот туғандар. Достор, бул жагын ала турган болсок 13кен, узуну 25 размеринде ушул жака чейин болсо, мындан ары көздөй 10 болуп кетет экен туғандар. Мына аягына чейин мына түп-түз келип туруп өзүңүздөр каалаган бир тармакта под бизнес колдонсоңуздар болот. Биринчи линия өзүңүздөр билесиздер, ар дайым талап жогору болуп турат туғандар. Биздин каналдарга катталып, лайктан басып туғандар, репост кылып биринчи линиядан под бизнес $60.000 чейин участок издеп жүргөн достор менен бөлүшүп коңуздар. Ассаламу алейкум, биз кызматтабыз.